তাবো জিবি হসপিটাল ফাইজা ini मंगलबार खालायो 30 तारिख नभेम्बर 30 नभेम्बर जों चन्द्रलक्ष्मी करबंनो प्राय 10 days का दिन माने बोलो जोंनि चन्द्रलक्ष्मी काहामखौ मानखा काहामखौ रोंखे बो हामसावै फायमानि दिनै जों डक्टर बाय सालमानि आगोलो सायमांखा गनो दिनै छुटि दिसिनाय बो डिस्चार्ज जोंसिनाय हस्पिटालनि ओमफ्राय बेलेग खातुङो जों चन्द्रलक्ष्मीनो दैसा हानो हाय काहामके नुक मामानि बागै आं चन्द्रलक्ष्मीनि खुबति किसा खानानै मुसुङो बो जे बुजुर दै खातुं जाक बो बिनि साक आसक जरा हामियानो लाइ फायै दाबो बहाय मातं आरो किसा खानालाय Hambaya kerja ano hami jarawa ano tidur bagai ano hami chomoyo ano ano phandoma bagai ano norok hai omo hai dolma khangke belai no kahang tamke ang nangmo jarawa no ano belai khana help khaika ano kulo kha eko tai hami maro ang dolong no bojotung no hami jarawa ano sike help khaini bagai naino bagai tai doctor rong no bo tai ano chubandai robo rang kari jarawa hai je ano chubandai rong no bela hambai ano thai nai rong no bo tai je ani bagai khulumoi tongnai rong norong bagai no ang tini omte haike hamai no ang iko hamsiwo bela hambai okay